Abatuura b'ombyaro nka Nyamirama na Igwanjura omugombora ya Kashare omu district ya Mbarara biine okushemererwa bwa nyuma ya kansara wa Rubaya Roida Twinomushoni okubakorera entindo ibiri orwa Nyamirama hamwe n'orwa Igwanjura. Orugutoru amezi gakarusharaho urutindo rwacweka ngo kumukorereba nabo cyo twosire n'ikizibu cyabataka kubura umuhanda abamwene betororoko nangwa umunjure gehererukire hakahwasandi birabana bishomero batakura baha batakurosingaho cyaretera abana ubutashoma nabwo icyo twashemerwa because twosire reportingira district konka sitakutunga buhwezi bona. Roida Twinomushoni kansara we gombora ya Rubaya no wayirukanjirire abatuura aba arukugora pipes 12 ezabyire nyuma y'abazyo. Kumbire ndyaho ndebabisha bansha bamubayambeho kukuntwire ni yamba bandi nikiriza na ronda sente na barondera za karuvati bazishikahwaho batekaho karuvati 12 abukuba twantutahora imizibiri. Okuhisya district hamwe na ministry ya works abo kwikiriza okushaba kwe nabo bakamuha obuhwezi bw'imotoka bya government ebiyambereho omukubyara karuvati says kandi kuturahezoru hariho rundo rwo mukiyenje hariya wanoza omukasusano ororwe niruza Igwanjura ne yatkana na Rubaya so amizaga nabwe niyo gakuretwa hata hanife side yife then kuriya noruguru so nayo twasukayo twatekayo karuvati 12 the same as here twenda kubona zo lines ibiri iza karuvati makaga. Roida ndashaba abantu okwekwatiramu bakagumana bakora burungi bwansi aha mihanda yabo. Sima LC1s LC2s abo ecwekeki hamwe n'abataka bambibo batuhereza na maramu ataro kushashura ataro kuteganisibwa bagituhereza ati urutindo turiyo tuzakuruheza. Tebeta mazuru bwire buringwa ubutindo bukuteganisa abantu batakiza musero yanje ebintu byanje bitachirgayo umuntu akirwara aburu kuyayambuka aha namizi gabe gatwire umuntu omubutindo akanyamirima nanako kuzigwa njura. Egombora ya Kashare nemwe aha magombora agarukira kuteganisibwa enjura kandi nguto zine karuvati mpango zo kutwara amizaga gashakwa Aidan Bataringaya.